Ulah karembong lah neng. Pasti karembong lah. Di awawan tereteo suara kapayun. Mangga. Walah. Mang Wawan luar biasa. Awas suara. Aja. Mun dipikir malah era mun dipikir awawan nyori baca ketukan suara kayak dia awas cepet serius mari serius ayah durian mana kalah tadi nama durian percobaan karena seukur nyumpon anak kerja carikan bari nyugup susukan alah keprok luar biasa tapi bukti durian kenapa jangan gitu gede dari pepestir pangeran gitu pepestir pangeran alah luar biasa coba durian menang kalah tadi nama durian terpercobaan ngerasa ukur nyumpun anak kerja carikan baru nyoba susukan alah sobat luar biasa tapi dalam dipasihkan sinjang nasional sok kapayun lah kayak durian duriat menang akalan kelan awan majangan gitu gede keri pepestin pangeran awas gitu pasti pangeran ringan menang kelan tapi bukti kemenang di atas wangan ngerasa ukur nyumpun anak kerja carikan bari nyoba susukan alah tobat hatur nuhun awawan durian awawan alah Saiful Hajat kepayan menang kawan tapi bukti temenang di atas wangan ngerasa ukur nyumpunan kerja carikan beri nyoba susukan beting hari itu besa kuring jeung manehna waktu patuk cerita ya sengaja aja mirip janji jeung sumayo kopi nu kita doa kumara lamunan wawa kiret babengan hancapkan nikmat durian
ada iya tapi ada iya licang. Aduh bingung kepikiran. Doa bingung. Sakadina anu hiji kencanangan aku fokus ka palengan anyar jadi gantilan. Aduh bingung. Doa dana pada bela pada cinta anu hiji itu jadi kerayunan. Mengana kudu dipilih. Aduh iya cantik, aduh iya butuh, aduh iya licang, aduh iya nyaan. Aduh bingung pikiran. Ayah deui cenah.